Kolomga Takok Bukuk Song Ang Dines de Burma, Bangalore Tiprasa volunteer team, Tripura People Foundation director members. Tini onek dini pore ang once again kaisa cognitive kaisa discussion klein alien ne ba kaisa point sana mu chungma ba yang bo video ma phai kya cognitive sini monti okra corruption interview no no gei ang kebo government ni against ya ba kebo rule ni against to thang ya ba kebo rules ni kebo ni against to sana thang ya but bini je points but media o kaisa interview re mani a points on to ye ang tine sana mu chungna mini kaisa points ko to ST SC ni kaisa Christian Hindu ni kaisa kok tong mani ta kaisa kok ngai script ni kok tong mani bo obo kaisa interviewers haka kaisa media ne bus kango comparison boris haka good comparison but bini o joto kogo logic thing no not bad bohne manu chao bohne manu but koekte jaga wo bo once again na nango chichung develop by ke ongai tini bini main point a jaga tamong ke chung uklugo kasawi tong ni chap bai ke chung uklugo kasawi tong amu bobo kisame se explain khlaika but bini explanation ni point o right point mane ang gosina mu chung lia je bini explanation ni tuino chung je kasai tong mani reason ni nawi mania tabo bo Mizoram ni example ri rekha Mizoram mo tangman saka Mizoram borong ni chini kok bai chala moni bagai borok phatara thanga anke ba oino state thanga anke language problem ngai thango agreed tamne ke yes maximum Mizos English to mano no mano botos how thung subject in Mizo very way one subject English very rekhane but for your information sir Mizoram ni borok maximum people English mano borok jispano surung jispano satong but priority bo borok ni language no riu but maximum of them maximum Mizoram guys knows English so borok baire thang ka father haste thang ka borok English pe pan chole oi phayo the botabo saka silchar thang ka boba sing thang phayo boba tong nai no because silchar ni borok ta sake educated ya but most of them here sake English man yang thang man Hindi phan se kam ka man la go hadin borok nang nai thang ke asan borok basic sakang ke Bangla ka sawono ba Assamese sawono je pora lekha kana roximi Hindi English halaya but arabo same thing no so I don't know point of one sugineri sir no ang sananam so ki chung ama ke comparison khlai chu ya tabuk literacy rate India ni top tong Mizoram kaisa so no Mizoram by chin state no comparison khlai mania Mizoram ka borok single culture choliu not mixed culture like us chini Tripuranga chung onek mixed culture choliu tabuk religion bisingo Mizoram bo Hindu tong kintu kebo borok kebo no kebo ya general Christian na nangnai ba Hindu na nangnai ni kebo no hunlaya tabuk sini Tripura kaise bul ka point gange tabuk je point samai je Christian nang thane Tiprasa rong na ST cancellation thane tamo related tong my question is tamo related tong caste by religion tamo related tong tabuk bororo conversion nang thana mu chu conversion nang thani je India is a democratic country mane je jaga o je spono Indians rock je religion follow claim so follow claim ano amo caste by kuno related kri amo point kaisa once we nari jodi nang sana thango je Hindu je Tiprasa rock Christian hab merano ST cancellation claim thango ka abo ni nije ni ahonkar nije ni once sugu ban nije ni points no thepa we nang samani kok but once we nari India o joto no tongo joto religion no tongo Hindu Muslim Christian Sikh joto no tongo Buddhist rock sung tongo tak sini Tripura Buddhist rock tongo jakmar Buddhist ko bang tongo tabu borok general SC tongo ngene taman sane once rock ko Christian tongo tak taman sane once Christian habjak rono kha SC cancellation the clear nang chane once rock ne to kaisa caste tongo see caste is one place religion is in one other place so o kokno bujina nango sir norok nang bo point nang kokno samak lekha abo to bujui man liya je Christian Tiprasa Christian hab tha ke ST cancellation khlaina nangnai ba khlai ri nai rokhni phano je nang points hawiri rekhana abo nang slip of tongue je saka na man ni thamchi beje saka abo to ni problem abo ni point ni thai phaiga but only the point the public jotto public no question khaya na what is it related caste by religion no tam relation tongai je Christian hab thanai ba je religion change khlaina ne pon ni caste certificate cancel khlaina ne kun rule to jese pon any country wo rule kri tabo US tongo Muslim bo tongo arabo
Christian Muslim thung tongbayo. But did America come back saying those people who became Muslims will cancel their certifications or citizenship? Amu to phayanable. Bono to caste system karina like how India has. But that doesn't mean ke nang sana thanga ni je Christian hap thanga ke ni ST certificate cancel kaine. The same point really though. Really the same point je Bangla je one sarok Christian hap thane rona nang norni borni SC certificate cancel kaine hin thani da. Point hai. Question self ask to yourself before you bring out this point for any Tiprasa, for any ST or whatever it is. Oino pointo do thingnos hakana do buji wi pana manana ba once we pan manana ba jole tiding pana sawe mano. See, India is a free country, democratic country. Each one has their own rules, but each one has their own taman sane bono integrity. But nijini sakni jotono claimano je muchung tui jotono claimano. Nini government je rule claimya thong rule claimya thong borok je borok no vote claimya muchung abono clayo. It's a democratic country. It's a free country. Nung je sana muchung saimano, but doesn't mean je tabuk nung Christian hap thang ke ST cancellation claimya ni akok is not right at all. Kitchapano point of fire but logical finally cockry. Norok once again public rok jodi ani o video no nai to ke norok nije no comment klai ani point chaya da klai jodi Tiprasa rok no si Christian habo nei ST cancellation ni announcement klai man hunke tamo certification de shene nang Tiprasa rok no SC dar na general dar nai because India has only this many categories of caste SC ST general au point phayo tabo nang ST cancel klai SC dar nai যদি ওয়ান সারক যদি যে হিন্দু খ্রিস্টান নেরক বর্ণ খান SC de cancel clare নাই যে শিডিউল কাস্ট নেরক no SC cancel clare general দাঁড়ে নাই but the general thangja already যে general ro bo Christian habjak Hindu tonglia gangam borono oino caste ro daire pe নাই point comment guys please comment public ro nang koy comment ready no jodi mano point no ni thani ani point chawi tong ba norok extra point sanamo chung okay please comment. Point this is all that I have a topic about the caste and religion point. Tabo caste and religion ne to differentiate to because caste is in one place, religion is in another place. So let's not mix caste and religion. Je borok je sirpan religion follow klane mo chung klai di. No problem. Abo chung kevna bada rimanya and abo bada ria na nangnai. As a government, as a ruling government, abo na nangnai. The same thing in other states or Kebo state or Cox Hazagya je. O state or some Hinduism follow Klayonga, Hinduism je Hindu ni Christian haptanga ba on your religion or haptanga and Borno certification cancel plan. Kuno status Hamada Kanaka. Kebo ni state or Cognas Hamada Kanaka. Kebo states Hakalak because Joto state no Joto no Militon. Taksin Europa Miliwin Tongo Jotono. Tabu Tiprasa of Christian Havitang on Nippon Hindu Emilia Tonga. No Kaishano Baksa Christian Tongo Baksa Hindu Tongo. But Arakunu Kelankani anable, Kunu Kokbangla anable. O point no one sugan it is her no to this house recast, how repano, take back your words, Bakin and Pirokana Abni Upora. That is one point. Now, second point of Hina Roman script Nitavij how India ni oldest script is Sanskrit. Agreed. Right? India ni oldest script Sanskrito Amo Nungjamne Tabuk Tashingo Mizoram ni example Ramahai. Initially Mizoram ni example Ramani Hai je Mizoramo je Choli Tongo, Mizoramo je Pori Tongmani, Mizo script be Porio, Mizo language be Porio, Father Hasteo Tanganke, Borok, Choli Maya, Bobangi Tango. The same point Nango point Rominarak Sidin Tabu, Sanskrit. Right? It is used only in India. Out of India, Tamu use English, but Roman script. English script or Roman script. Now, nung tabuk ni Tiprasa rok no nung su Tripura the kasari to namuchu na kini ni Tiprasa rok no nung develop play out of the country but out of the state or namuchu. India ni joto state no different languages to different scripts to different utilization ngo baksaba Sanskrit before narango baksaba ringa baksaba Hindi before narango baksaba English before narango. But emon kyo borok rei je English before naringa. Tabuk sung signature klanya thanga anke jesupon jaga thanga sung signature klanya thanga tamber English very ru. Tamne ke sung English be pori phega.
Bangla medium mo pore ni phano se bo signature na thanga kai English base signature nai point tabuk nang sawo je Roman script Devanagari script Roman script tangeri nai ni jong so tamgeri yang nai ni chung na sungna tam tamgeri yang nai no nung no mon so nai nung khoroksa Roman script pore na ringya han mani bai te nang bunya pore na yang me ya tabuk chini language all over India wo chung spread khai na mo chung ge kaisa common script tona nang nai je whole India bujina nang nai tabuk all over India open nang joto state of thanga joto state of Sanskrit by pore ringya Devanagari script by pore ringya Bangla by pore ringya joto state only few states pore ringano tabuk Roman script gale joto se pore ringai English script Roman script nge joto se pore ringai nang sao a u a vowels a e I o u ni vowel nang sao kanare nang nije ne so vowel ni example bo ri ri abu kaise rama ba yung ye thangable abu kaise rama ni kaise busuk meaningful khlai abu phai ka ama jotano saimano o vowels manma banya busuk jorati boro develop ngi thang no saimano tabuk nang jodi nang rana mu chungya ni sao Roman script rana mu chungya mane nang nini Tiprasa no nang no siklo gi tong na mu nang sao je development tum na mu chung bum dige development tum na mu chung tam phunu ka nang development ni bagai point nang kaise politician chung kaise voters chung public kaise voters chini rights to no no kaise question sunani ongai mano ya probably ani o video nini thani sawik lag ba ani o points nini thani sawik lag but je no gi tong rok opposition parties sung thung je pan parties sung thung je no gi tong rok no rok pan o kok no spread khai di ani kok ne tin no rok khana ga ke no rok ne points khai pan sanamai spread khai salai di na ka discussion khai di je no gi tong rok tabung nang development ni bagai tu phai bo o point nang last time bo kok no tisai saka je chungtaw ni ba Roman script rakhanga better nai it's not that ang Roman script no nang nai himani ko gya but Roman script rakha bhai ge better nai amani points hamani si it's like nai de tabuk angani WhatsApp bo buyana message khai angke ang hambai / thanks ni ridu anga jaga jodi Sanskrit by ba Bangla by siri khangke hambai ba thanks ni ang script bi siri khangke joto borok bujigla khamu jana message khai ne rok o jaga ano message khaina ro kabang mani tongo American ni message khaina tongo Indian ni message khaina tongo oino South Indian North Indian joton message khaina tongo kintu ang ani kaisa hambai / thanks ni kaisa WhatsApp automatic message ro ma baise ani friends ro ano je sini na ro je North Indian South Indian ro ano phaisung baiga hambai means thanks right yes ni answer a jaga bo sao hambai for telling me মানে থ্যাঙ্কস नहीं जागा वो हमबाई यूज लाइकेगा बिकॉज वो हमबाई वर्ड नो पोरेना रंगा जो दियांगर संस्कृत सीरी रंगा जो तो बरक संस्कृत पोरेना रंगला खामो एंड मीनिंग बुझिगला खामो जो दिया जगह बांग्ला बाइफन सीरी रंगे जो तो बाई ते बाकी साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियन बरक बांग्ला स्क्रिप्ट नो पोरेना रंगला खामो एंड वो बुझिगला खामो आंगानी व्हाट्सएप ने ऑटोमेटिक मैसेज जो ऑलवेज नो रिजा कैसा इंग्लिश स्क्रिप्ट इंग्लिश बेसिस जा थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी I am unavailable right now please drop me a message the same thing ang Kokborok we translate like here is je chungno contact lamen baga hambai chung tabo available kari but chung tabo contact kari chungno no olo message clap hina iba reply rina hina chung angaro kaise translate book lai rijak English and Kokborok rijak angan tolawono hambai / thanks Dinesh Debarma right ama ikana borok buju chungno contact line ro tongo ko borok baksa English ma tongo baksa English ma tongo tabuk sini Tiprasa no Tripura no bisingo no Kokborok mana itu joto to debroma kok maya ba Kokborok maya baksa ba Kokbru sao baksa ba ramni chakma language pano sao borok to Kokborok maya ang thangmano so it's a common language so tabok ang jodi English be siri rekhanga borok buji pano kisame se borok buji na try klai mano ang Kokborok we simik sikhanga borok thung buji ang thangmano so okok no so one song na nai sir je Roman script ni development bum de phai tabu nong da point of shari kha che Roman script tangeri nai ria ka development kri o point one sugen edi ki it's a common language je borok all over the world ni borok all language no bujiu tabu sung development it doesn't mean that sung sini Tripura simi development tong na we have to explore bai ke explore khlaine chung joto script por na rang khaya ma ba si joto Indian script por ma rang ma ba si mix exploring about developing ithangya explore in the sense like sing pura dunia wo
guri ui mai ne phano pura dunia ni news no foreigner ngi thangano pura dunia ni news no chung buji wono but chini language no chung chini english script be phano se roman script be phano siri gang ke chung news phano ri ja kha kaisa chung english be kaisa english be si a same words no chung kokborok we translate khai ri we ri khange but o jaga chung sanskrit hanai chung jodi script use khai gang ke borok bodo buji no ba bujiklang nable je foreigner inga rok nga because a whole india on ho jotto borok sanskrit foreigner inga so sini thani o chance tong ko o opportunity tong ko je chung bo script by chung chin language no sinai obo kaisa chini benefit so kaisa chance tong je chung obono kaisa rectify claim mano nang sao je it is an oldest script in the world and I agree that it is the oldest script in the world but khorok busuk o script no foreigner ing tabok why should we stay back when you are thinking about development in future? Jodi nang future ni development chi wants to get okay. O future ni je tongwani banyo grab lady. Future ban choli na try lady je the present development ban choli di. Present development bhai ke choli na bhai ke development ni thang bo point no sangram kha bumte ke chung development ni thang up point rom di. Instead of saying like Roman script riya hanma bashimi to waisha rama bashimi to ngi angi riya hanma bashimi to ngi thang able. Now people will still protest against it. I want to protest kleine bhai tong no protest bu khlai tong lai no protest khlaite busuk jane thang pe no then we'll go again back thang pe no no ni sarkar si pai thang no te waisha again new sarkar phaina again we'll start fighting that we want roman script or some people want Devanagari script some people want sanskrit nge bufur ka sing developing sinai bufur ka abano lagong sinai bufur ko ba applicable sinai je chini language je kokborok language no bo script by sisak sinai ne bufur ka applicable sinai omno asuk si bosor nai tong ke jeng bufur developing sinai it's like you are the one who is stopping the development of our own people understand this point buji di okokno je norok je bada rei tong nai rok norok no chini Tiprasa ni development but chini language development no bada rei tong bathak rei tong ni tong tini nang thanga ni decade pai thanga no jodi fight choli tong ang ke o decade no choli thanga 40 বছর pano o approve ngalak jodi o mentality ti tong ang chang je purana jamana boi tong nang ke tabuk thani mizoram mo thing choli jotono tama script bai choli je script ban choli tong boro english roman script jotono foreigner nable foreigner nge je jang phana thani je state of thani boro hindi maya phano english bai phano choli phainable sanskrit simik jodi manu ka nang baire thanga gai joto board joto dukan ni board joto jaga wo office ni board tung dukan ni board tung joto jaga se english be sijak english alphabets be sijak english language be sijak karnataka wo kannada be sijak ni ya golo ba tese english be sijak to taki baire ni borok je kannada maya rok bo pori we buji thung hone so o point no one sung ne di ta khuk song norok jodi ani point no correcting jago hunga please comment claidi video no basic log liya je point ang sana mo sung do saveri rekha development roman script and SC ST caste and religion ni points so baki it's all up to you jodi ani point chu kono chaya dong hai no please comment clai sai manu je ni point chaya ta ko jaga wa o point ni umti sing na nang ni no ran sai manu I am ready to accept everything and ani once mung na ang rectify clai ni koshi ho and once mung na rectify clai nai jodi ano kebo different other knowledge to nai tong ang tabuk jorate ang je samane to ang ani knowledge ni bebor sak ani knowledge ni ti ang saweri kha ang je buji mane ti ang saweri kha asam ta ho so chutan khulum ka hambai